Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Ah, j'adore cette énergie. On y va? Sino, sinana, sinoso, sinole. Sinawoye nano, sinamiole. Jambo la petite Casamance. Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Bon, il y a un peu de poussière parce que je reçois pas beaucoup de gens ici en fait. J'arrive pas à comprendre les activités que les touristes font. Martha. Pensa una mica en el que has fet, eh? T'has anat amb el primer que passava i, a més, has posat en risc la teva pròpia seguretat. Marta, aquests tios van cada setmana amb una turista diferent. Suposo que ho saps per experiència, no? L'interès és obtenir alguna cosa a canvi. Les coses funcionen així, aquí. D'acord o no d'acord? Que sí, joder. Tu t'en sors pas mal, hein? Je le fais très bien. Oui, je vois. Si el papa pregunta, hem estat tot el dia a la piscina. ¿Cómo estás, bé? Que sí, papa. Papa, t'has explicat una cosa.